Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala'ga çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar ustaytkandan keyin urmatlı musulman bir toğandar geli jatkan bardığımızды sүйіндірген, бардығымыздың күнөбүздү кечирилишине себеп боло турган, бардығымыздың дуаларыбыздын кабыл болушуна себеп болгон улуу берекелүү Рамазан айы менен бардыгыңыздарды куттуктаймын. Аллах субханаху ва таала Рамазан ичинде эмне сырларды каткан болсо, эмне берекелерди катып койгон болсо, бардыгын ар бирибизге насип кылсын. Анан урматтуу бир туугандар, бардығыз Рамазан келатат дейбиз. Бирок Рамазан деген эмне, мунун маанисине жакшы түшүнүшүбүз керек. Бардыгыңыздарга насихат кыларыбыз. Рамазан айы келатат дегенде азыр Кудайга шүгүр, жерлерибизде аалымдар көп, китептери көп, интернет булактар бар, башка аалымдарыбыз таяна турган аалымдар бар. Рамазандын кадыр баркын түшүнүп, ошого бир даярдык кылып, китептерди окуп, Рамазан деген эмне ай, bunun içindeki sırlar emne, içindeki keremеттер emne ekенин ар бирибиз акылыбызга түйүп алышыбыз керек. Бул деген эмнеге жардам берет? Бул ыйманга, биздин Рамазанга болгон сүйүүбүзгө, Рамазандын içindeki бүтүн ошо иш-аракеттердин бардыгына баягы өзүбүздүн жүрөктөн мамиле кылышыбызга ушу жардам бере турган нерселер ушулар экен. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabaları ashabihi kennucum bi ayyihim ihtadaytum degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin sahabalarım, menin tarbiyamda görgön insanlar uşu ar biri yıldız siyaktı, ar biri birden yıldız siyaktı. Giminger bir tuğra jolgo barış üçün gimisine de yergessenger, gimisin tuğralap yaşasanger, gimisin tuğrap yaşasanger, tuğra joldu tabaşınger, tuğra joldan adaşpaysınger dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belgilegen uluu sahabalardagı uşu Ramazan ayı kelatат degende 6 ay murun daярдык көрүшчү экен. Бул деген эмне, бардык ошого даярданып, хатым Курандарды кылышып, ошол жерге мени айым келатат, Алла субханаху ва таала ошол айдын ичинде менин күнөөлөрүмдү кечирет, бир кылган амалымды 100 эсептеп, 1000 эселеп жазат. Алла субханаху ва таала ошол айларда тообамды кабыл кылат деп, ошол айларга даярданчу экен. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын сахабасынан сураганда, силер кантип даярданчу элеңер деген учурларда ушу хилал көрүнгөнчө, Рамазан айынын биринчи туулган айы көрүнгөнчө биз ушу адамдар менен болгон жек көрүүлөрүбүздү, адамдарга болгон таарынычыбызды ушу жүрөгүбүздөн жок кылат элек дейт. Урматтуу бир туугандар, азыркы ушундай заман болду. Бардык адамдарды карасаң эле бири-бирине таарынып жүргөн инсандар, bir-birin jek görüp жүргөн insanlar, tuğandardan alыстап kalgan uçurlar. Бирок Рамазан айы келатат. Кудайым ушул айда sen geçirimdүүсүң, sen geçirgендерди жакшы көрөсүң, geçirimdүүлөрдү жакшы көрөсүң деген нерсе Алла Таалага биз жагалы, Алла Таала бизди жакшы көрсүн, Алла Таала бизге мейрим төксүн, Алла Тааланын кечирими биздин үстүбүзгө болсун десе, биз дагы кечиргенди билели. Бардыгыбыз ошо бири-бирибизди кечиришели, урматтуу бир тууган. Кошуналарыбыз менен таарынып кетишибиз мүмкүн, тууган аралык таарынып кетишибиз мүмкүн, досторубуз менен, коллектив менен, өйдө кылды, сага бир учурда арыз жазышы мүмкүн. Бардыгын урматтуу бир тууган жүрөгүбүздөн кечирип салалы. Жүрөктөн кечиргенди Алла Таала сүйөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem bir günü ошентип мечитте сахабалар менен отурган учурда пайгамбарыбыз айтат, азыр бир жаннаттын адамы кирет дегенде сахабалар жаннатка бара турган адам кандай, бейишке бара турган адам кандай деп ошентип таң калып карап калышканда, ошо сахабалардын катарынан эле бир адам кирди, келип ошентип намазын окуп кайра чыгып кетти. Экинчи күнү ушул окуя дагы кайталанды. Үчүнчү күнү да пайгамбарыбыз менен отурганда ушундай Jannattın adamı giret degende bayağı adam geldi. Dağı namazını okup bismine salamdaşıp çıkıp gitti. Oşonda bir sahaba, uşuğa taң kaldım da oşonu yiyip үйüne vardım. Sağa konakka geldim dedim. Konakka gelip 3 gün uyunda jattım. Bardıq ibadatını anladım degen eken. Sahabalardın tüşünügün qaragıla. Bizde hazır tüşünük başkaça olup gitti. Bizde kacerde dünya var dese o şeye kavar batabız. Bir o sahabalar kacerde soğab var. Kacerde beyiştin jolu var. Kayısıl adam beyiştik degende oşondoy barıp dur, oşondoy аңды чекен. Oşentibi 3 gün jattım. Hiç artıkçılık,
bir ibadatın dele görbedim. 3 gün ötkönden keyin o bir tuğanım seni oşentip sürettödü. Sen oşon üçün geldim elem. 3 gün hiç ele aşıkça dele ibadatыңды görgön jokmun. Birok senin bizden artıkçılığın emne çülüne paygambar seni beyiştin adamı dep seni sürettöy berdi degen uçurlarda menin hiç kандай artıkçılığım jok. El kılgan ibadatты kılam. Birok bir gana uşunday sezimim, bir gana uşunday münözüm var. Men hiç uwakытта biröөгө taarınıp kala turgan bolsam, biröөгө kek saktap kala turgan bolsam, biröөгө ушинтип жаман мени тарынтып кое турган болсо дароо унутам деген экен. Келип туруп урматтуу бир туугандар, дароо унутуп коем деп. Азыр бардыгыбыз пайгамбардын сүннөтү менен жашайлы деп атабыз. Пайгамбардын сүннөтү менен, сүннөт деген эмне? Сүннөт деген пайгамбардын ойго жүргөнү, уктаганы, жегени, ичкени, кыбыраганы, сүйлөгөнү, унчукпай койгону, турган турпатын баары сүннөт деп аталат. Анткени вама янтиqu анил хава ин хува илля вахyu юха деп Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызды пайгамбар акылынан алып, абадан алып бир нерсени сүйлөбөйт. Сүйлөгөн нерсесинин бардыгын биз сүйлөтөбүз деп. Алла таала пайгамбардын оозунан чыккан сөздөрдүн бардыгын өзү аян берип өзү вахий менен сүйлөткөн. Пайгамбардын унчукпай койгонун да Алла тааланын контролунда болгон. Эч нерседен адашпай турган зат, ошон үчүн бардыгыбызга үлгү болуп калган. Кыяматка чейин үлгү. 15-ci кылым кетип атат пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кеткенине. Бирок артынан миллиардтаган адамдар, я Расулаллах, о Аллахтан пайгамбары сенсиң, сенин гана жолуң таза экен, сенин гана жолуң тууралык калып барат экен, сенин гана жолуң бейиштин жолу экен деп адамдар миллиардтап ичип атат. Азыр дүйнөнү карап көрүңүздөр, бардыгы бактылуулук дүйнөдө деп көрүштү, бактылуулук спортто деп көрүштү, бактылуулук билимде, бактылуулук туура алардын ичинде да бактылуулук бар. Урматтуу бир тууган, бактылуулук, бирок чыныгы бактылуулук пайгамбарыбыздын сүннөтүндө. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн кимде ким жакшы кармана турган болсо, маданиятты да үйрөтөт, спортту да үйрөтөт, адамгерчиликти да үйрөтөт, үй бүлөдөгү мамилени да үйрөтөт, коомдогу мамилени да үйрөтөт, ата баланын ортосунда мамилени да үйрөтөт, соода сатыкты да үйрөтөт, адам менен кылынган бүтүн алаканы да үйрөткөн пайгамбардын сүннөтү. Бирок ушундай сүннөт менен адам туура жолго барат. Ошенткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү деп атабыз. Эми пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн биз тышкы сүннөттөрүнүн бардыгын окшоштурганга аракет кылып атабыз. Туура адеп менен жүрүп атабыз. Үйгө кирсек оң бут менен аттап кирип атабыз. Bir neseni issek on kolubuz menin içip atağız. Bular mayda barat sünnöttör, namazdın içinde, orozonun içinde, acılıktagı bardık sünnöttörді kılып atağız. Birok sünnöttördün törözü, sünnöttördün padişası bolgondagı bir sünnötü var. Bul emne sünnet degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardığın geçirebilgen sünnet. Peygamberimiz uşunday geçiretele adamdardı. Geçirgende Peygamberimiz özünün amakesi bolgon, özünün atasının bir tuğanı bolgon Hamza radıyallahu anhunu öldürgön Vahşi degen zat bar ele. Keyin al adamda sahaba bolgon. Oşol adamды öldürgön adamды da kat жазып oturup artынан İslamды kaldırıp oşonun da geçirebilgen ele. Peygamberimiz geçinde gelip jatagına jatarda oşentip жүрөгү менен эсептешип бардык душман, бардык ким болсо geçirip туруп жүрөгүн тынчтантып туруп анан жатакка узайт эле. Урматтуу бир тууган, эми Рамазан айы келатат. Бул дүйнө таарынуунун дүйнөсү эмес, ошону унутпайлы. Таарына турган дүйнө эмес. Бұл дүние бір-бірімізге қапалаша тұрған дүние емес. Bir-бірімізді сені көрсөтөм деп кек санай тұрған дүние емес. Бұл дүние аға ылайықсыз дүние, аға ақысы келбей тұрған дүние, аға ақылу емес болған дүние. Ошону урматтуу бир туугандар унутпайлы. Биринчиден бардык ушуга адам катары туура ибадатыбызга даярданып атабыз. Ушундай ибадат кылам, зекет берем, орозон ушундай үзгүлтүксүз тутам, таравих намаздарды каза кылбай окуйм, адамдарга ифтар берем, садака берем. Бул туура муну айтылынып келаткан нерсе. Мен бүгүн айтайын дегеним, урматтуу бир туугандар, бири-бирибиз менен кечиришели. Алла таала сөйсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү Ибн Аббас радıyallahu anhu жаш бала эле ошону өзүнүн минегинин артына мингизип кетип барып, я гулам, о жигитче, о жаш бала деген экен. Уаллимука калиматин, мен сага бир нече сөздөрдү үйрөтөм. Ихфазиллаха яхфазук, дайыма Алланы сен жатыңда эстегиниң, дайыма зейниңен чыгарбагын Алла таала сени эстейт. Ихфазиллаха таджидуху тужахак, егер Алла тааланы эстеп жүргөн болсоң, дайыма бет маңдайыңан табасың. Сен билип койгон
Dünyanın eli azır urmatlı bir tuğan azırkı keske salıştıra turgan bolsa oşo hadisте dünyada 8 milyard adam yaşaydı. Oşo 8 milyard adam bardığı birigip turup uşul adamga jamandık kılalıçı dep turup bardığı jamandık kılıp kele turgan bolsa dagı Allah Taala жазып койгончолук гана jamandık kıla alat. Bardığı birigip turup jakşılık kılıp uşunu jirgatıp koyolu dep gelse dagı Allah Taala senin taqdırına жазып койгончолук gana kıla alat dep oşo İbn Abbas radıyallahu anhuga Peygamberimizin nasihatı var. Urmatlı bir tuğandar bardığımız uşul uçurlarda bir-birimizni geçirişebileli. Bul dünya kıska dünya eken. Bul dünya uşunday bir sululuqtары menen, altın gümüştörü menen, жылтырақтары menen bizden gözübüzge jakşı görünü öğret eken. Birok kança görünse dağı bul dünyanın bardığı eskiret. Bul dünyanın bardığı jok bolot. Bul dünyanın magnittey tartkan güçtörüne tartılıp bolboğun dünya üçün, arzıvagan akça üçün, arzıvagan bir tamak üçün, arzıvagan bir nerseler üçün öz bir tuğandarыбыздан ajrabaylı, arzıvagan nerseler üçün koşunalarыбызды satbaylı. Dinimizde uşunday ululuk var. Bir günönü başka jakta jaşagan alыс bir adamga bir jamandık kılsaң, Allah Taala bir günö jaza turgan bolsa, oşol ele jamandıkты koşunaňa kıla turgan bolsaň, Allah Taala 10 günö jazat degen. Eger alыс ele bir adamga bir sooptu, bir jardam iş kılsaң, Allah Taala bir soop jaza turgan bolsa, oşol ele jakşılıkты koşunaňa kıla turgan bolsaň 10 soop jazat degen. Bardygybız oşon üçin koşuna kolongdan, tuğan uruktan, taanyştan, kollektivdegiden, klasstaştan, kurstaştan bardygybız razı bolalı. Şu Ramazan ayına gelatkanda jürekleribizdi tazalaylı urmatlı bir tuğan. Bir-biribizden geçirim surap koyalı. Bir tuğanım, uşunu kılıp aldım elem, artыңın söz söylep aldım elem. Bir uçurlarda tamaktarga çakırıp koyalı. Ekinci nerselerimiz urmatlı bir tuğan, Şaban ayın berekeli olsun dep baga alımdarыбыз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Rajab Şaban'da murunku aydı Rajab deyt. Musulman jıl sanagında. Andayın hazır biz yaşavatkan ay Şaban ayı. Andan gele turgan ayыбыз Ramazan ayı. Peygamberimiz Rajab ayı menen Şaban'da berekeli oğulgın Ramazan'a aman esen jetkirginde çele. Emne üçün bereke? Bereke semne menen bolot. Urmatlı bir tuğan bereke kılış üçün, berekeli kılalı dey turgan bolsak biz köbürök namazlarыбызды okuylu. Murunku 5 vakit namazыбызды okup жүрөбүz urmatlı bir tuğan. Oşogo koşup, jok degende meçitlerge barıp 2 reketten ulam koşup, uşul aylarda özübüzdün janımızga kas bolup durup, bizdin napsibizey jat, ukta sen uykun kanbay kalat, koyçu oygonup alsaң kayra uktabайсың, türdүү amaldары бар eken, napsi, şaytandan. Urmatlı bir tuğandar, oşo kızı uykularыбызды bölüp durup, tahajjud namaz okup Allah Taalaga jalbaralı, hajat namazlarda okuylu, avvabin namazlarını okuylu, duha namazlarını okuylu, jönele gelip meçitlerde koşumça namazlarda okup namazga özübüzdü göndürölü. Alımdarыбыз aytat, Şaban ayında kimde kim köp namaz okugan bolsa, Ramazan ayında da Allah Taala oşo namaz okuğanga Kuday Taala mümkünçülük beret degen. Kur'an'ımızda köbürök okuylu. Urmatlı bir tuğandar, karılar, aralarımızda Kur'an jattagan karılar var, alımlarımız var. Tınbay Kur'an okuğanga hareketibizdi kılalı. Murun bir para, jön adatta bir para okup жүрgen bolsak, bul aylarda 10 paradan, 5 paradan Kur'an okuylu urmatlı bir tuğandar. Kur'an'dı biz taştap koybaylı. Halid ibn Valid degen ulu sahaba bilesler. Daima at üstünde жүрüp, el korgop, jer korgop, dindin namısın korgop, paygambardı korgop, at üstünde gana жүрgön insan bolgon, batır bolgon, soğuşker insan bolgon, cihattan kılgan işi cihat bolgon. Bir oğuşente bir günü gelip, Kur'an'dı karap durup, ey Allah, Allah'ımdın sözüsün, sen Kur'an Allah Taala'nın kalamısın, men seni okugandan cihat meni tosup koydu, cihat meni halik kılıp koydu, seni köp okuy albaytam dep Kur'an'dı kuçaktap uylagan. Urmatlı bir tuğan biz oylanolçu. Bizde emne tosup atat, bizde sotoy telefonlar tosup atat, bizde YouTube'tar tosup atat, bizde Facebook, Instagram, bizde TikTok'tor Kur'an okutpay koydu. Kuçaktap alıp durup uşentip Kur'an okuylu desek, oşo telefonlarga alaksyp kaldık. İmam Abu Hanife rahimahullahu aleyh bizde mına jol başçыбыз, mazhab başçыбыз Ramazan ayında gündüzü bir jolu hatım, tünküsün bir jolu hatım kılç eken. Ramazan bütkönçe
60'tan aşık hatım menen oşo Ramazanda bütürçeken. Bul degen Kur'an azır elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim maliki yevmiddin degen temp menen uşunday yıldamdık menen okugan adam Kur'an'dı bir jolu hatım kılış üçün 10 saat okup büdöt. Karasaňızlar oşonda bir sutkada 2 jolu okuçuken Allah Taala alarga zamandı dağı uwakty da berekeli kılıp bergen. Biz emne üçin okuy albay kaldyk antkeni bizden ihlaslarыбыз oşoga jetpey taturmatda o bertogandar Kur'an okuganga köp könölü. Andan keyin bardyňızlarga hayrlarыбыз. Uşul uçurlardan innemel amalu bin niyat deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardygy iş niyetke jaraşa bolat deyip. Allah Taalanyň Ramazan ayı gelatat. Uşunday berekeli ayı gelatat. Menin momundun sezonum gelatat. Men uşul uçurlarda sooptu tawa turgan uçur gelatat. Allah Taala menen mabilemdi oňdoy turgan uşunday kes gelatat dep bardygybız niyet kılaly. Hudaýym dep uşul günderi daýardanaly. Allah Taalaga uşunday ruhani daýar bolaly, jürekden daýar bolaly. Kur'an okup özübüzdi tarbiýalaýdy, istigfar köp kılaly, Allah Taalaga dua köp kılaly, toba kılaly. Toba günölerimizge toba kılıp Allah Taalam tobalarybızdy kabul kıl. Hudaýym uşul Ramazanda maga güç kuwat ber dep dua kılaly. Urmatly bertogandar, bul aýlarga toba menen uşunday tazalyk menen ruhani taza bolup turup girişdi. Allah Taalam nasip kılsın. Andaýyn dağı bir nerse Allah Taalanyň akylary başybızda tümendegen, başybızda miňdegen Allah Taalanyň akylary bar. Hudaýym akylarymdy atkara albay galsam, saga bolgon akyllarymdy atkara albay galsam geçir meni dep adamlardyň akyllary boluşy mümkin. Bir-biribizden geçirişeli. Bul aýlarda sadaka berem dep özübüzçe mal dünýäbizdi peşene ter menen suwukda üşüp, ysykda uşinti ezilip terdep tapgan uşinken adal dünýäbizde özünçe bölüp urmatly bir togan. Uşundan bir sadaka berem, jetim jesirge bir nerse berem deýli. Urmatly bir togan, uşul uçurlarda silerge aýtarym. Azır geýbir jetim jesir bolgon, kolu juka bolgon, beçara bolup, ooruluk bolup kalgan uşunday üýbüleler bar. Ramazandy kantep tutam dep, beçaralar uşinti Ramazan tutam dese oşo jerde uşintip kanat menen uçkan kuş syýakty kütüp atkan insanlar bar. Oşonday insanlarga barıp, oşo Ramazanda uşunu azık tülük kılıp jegile, Ramazanda baldaryňa pişirip ber. Allah Taalanyň ulu ayı gelatat dep azırtadan oşolarga bir jardamybızdy bereli. Oşonda üýbülelerdi tawaly urmatly bir togan taap oşolarga jardamdarybızdy bereli. Oşol uçurda adamdyn kursagy aç bolgon adam eç nersege göňüli gelbeyt eken. Adam kaçan kursagy tok bolgon uçurlardan göňül dönöt. Bir adamdy süýündürüp goýu urmatly bir togan Hudaýdy süýündürgen menen barabar. Bardygybız uşu nerselerdi jüregibиz menen hareketibizdi kılaly. Allah Taala uşu baylarga gaýrylyp aýtarybız. Zekat degen uluu farz bar. Bizdin dinibizde namaz okuw farz, oroza tutuw farz, ajylyka baryw farz. Oşonun janynda zekat farz. Bul farzlardyň atasy bolgon, farzlardyň iň başynda turgan farzlar uşular urmatly bir togandar. Biz uşu zekat degen ibadatybızdy, uşu farzybızdy unutup goýduk. Tuğra oroza tutkanga, namaz okuganga bul mal dünýä çöntöktün güçü getbeyt eken da tapkan nerse getbeyt eken. Adam degen uşu dünýäni katu süýet eken, oşo çöntögünden bir nerse çıkargysy gelbeyt eken urmatly bir togan. Birok bul nerselerge katurak göňül burup zeketimdi bereli deýli. Zeket bergende ulu sowaplardy tababız. Ramazan aýlarynda zeket terbiyesi bereli. Bizden Kırgızstanda kança bay bolsa oşonun 5% jetpegeni gana zekat beret eken. Mınday sanap görgönübüzde andan köp bolsa Allah Taala meni geçirsin. Birok mınday garap görgönübüzde oşonday gana eken. Birok urmatly bir togan Hudaýga şükür bizdi Allah Taala baýytdy. Aralarыбызda baýlar köbeýdi. Bir-biribizge zekat bereli. Ramazanda zekat bergen eň çoň bir sowaplardan biri bolat. Andaýyn tarawih namazlarybızdy iretdeýli. Geçke çeyin iftar jazaýbız dep tünkeke çeyin ar jerde şerine kılıp ötkürbeýli. İftardy tezirek kılıp erkeklerimiz meçitlerge gelip tarawih okuýly. Aýaldarybız üýlerimizde tarawih namazlarda okup Allah Taalaga jalanyp jalbaraly. Uşunday bizge mümkinçilik bergen sezon aýybızdy Hudaý Taala ar biribizge tak dana kılıp Allah Taalaga ibadat menen ötkürüp alışdy. Hudaýym nasip kılgan bolsun. Ramazan aýyna bardybızda 6 sanybız aman, akylybyz ordunda kılıp aman esen jetkirsin. Ramazan aýynyň içindegi bereketlerdi ar biribizge Hudaýym nasip kılgan bolsun. Wassalamu alaykum we rahmetullahi we barakatuh.